Evo jedno jelo na kojem bi bukvalno mogao živjeti, a da nije burek. Znači, quesadilje. Dobre su kakve su, pa ih nećemo puno balkanizirati. I iako ću koristiti samo ovaj OptiGrill, pravit ćemo ih od nule, bez da mu uzemo krave i uzgajamo pilće. Nećemo to još uvijek i očito sve ovo možete i u tavi. Kad izvaljamo ove tortilje, nahajcat ćemo grill na maks i bukvalno svakoj treba 15 sekundi. Sad dodaci. Prvo pico de gal. Isjeckat luk, paradajz i neku ljutu papričicu. Posolit to da pusti tečnost i nakon 15 minuta procijet, ali zadržati tu tečnost. I dodat malo limunovog soka i Meksikanci imaju svoj peršun od sapuna što roknu ovo, što se mene tiče neka hvala. Sad pazite ovog sosa. Pavlaka, majoneza, rendarni bijeli luk, so, tečnost od malo prije i nota Balkana, sitno isickano suho meso, zadimljenu notu sosa, ludnica. Začinimo okoštani batak sa izlistanim začinima, od kojih je jedan i kumin koji smrdi ko štala, ali ovdje nekako leži sve dok je suptilan. Piletina u grill i dok grill radi svoje, ja mogu svoje. Pasimo tečnost koju je piletna ispustila i na grill stavite sjeckanu papriku, ali nemojte ovu jer je skupa ko da ju je Sveti Petar sadio. Uzmite onu zajvar, onda grah i na kraju naravno kuruz. Kad se to sve fino zaprži, asembliramo i premažemo onom tečnosti od piletne, opet u grill i neno vam se sad ode satrat.